Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki ruthanju rwa gucenjia tabia rukinya kaire na wenda gukinyira mono antu bara bendete mono karira mutongi kana karira metha kuri antu barabona bare nyomba bagefanya muntu ari nyomba ukona mutongi ryagu nyamurema mutongi tumukunega mutongi na roje tu mwe mutongi na roje na mwe mutongi tena roje na no mukunore kona muntu akarea mutongi imbyo kwanda otukundia imbyo kwanda yani ukarea mutongi na nuye bwega ibyo ka ukarire tena byo bibyo ukarira tibiega kwento uruta arufendoku no rutento bidoku byo karire tena byo lakini ukarea mutongi we na roje rwa kunywa muntu ari ukara umeze no reyagira no boiga metha boiga irio bya kuria no into kawata mugate metha no koya lakini metha no reyagira ni ukora muntu akaririte no muntu atogerete amagoro yani muno kona muntu etende to kwa muntu akere mabwega halo ukara muntu akere na thimo lakini metha no karirite metha na metha no kurira gento kiago metha ni no koya lakini bado no karirite metha change tabia ugatoa no kumenya ule muntu karira mutongi ule muntu karira metha bukurira ndio muthe tabia tore change kumakere gwa igwa goto kuwa change tabia uko no kumenya no karite mutongi ndo kiaraye kana uma kwa ndo karaya mutongi ndo rugire kwikunywa chai kalokera ka sapo goro imetho karite change tabia na bonibu na kamutugo kega gucenjia tabia na urungaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki